клонники өзүнүкү немесин жеп этет, DNA'ни. Ошо немден терден келген DNA'ни салса, у тухум нем кылы берди, эмбрио болу берди. Бул эмбриони эң кичиккене 5-6 күн бугача нем кылып стем сел чыгарасы болду. Бирок бул эмбриони немеге салса, балыяткуга. Шу клон болду да. Туура. У сиздики деп кош кезек бирок бул чоң patient аутылган, эң туулган болду. Бул кинодагы эмес, мындакы мен мында 40 жаш болса, мындакы кысадыр, мен окшош 40 жаш менен ичкинчи шөһрөт болду, мындак эмес. Уни эң туулган нем болду. Эң туулган шөһрөт болот да. 40 жаш кылыш үчүн 40 жыл болуш керек да, 40 жаш кириш керек ому. Эч качан мен окшойдган болмайды. Башка өзгөрүшлөр болуп да, биз деймиз, мага окшош болуш керек. Бул эмбрио менен окшошла өмүрүн жашаш керек да. Мен окшош алжатта жашаш туруш керек. Мамамдан тышыда туруш керек. Эшме айткен чайлан ичип, эламандан жеп, мен деген шу вакытта может окшойду. Бирок болмойт да. Азырчы мен кеп хамбургерлерни айтты. Ашка башкача болду. У деген уларныңки бәденининки тишүүлөрү, кан, ДНАлары окшойду да. Кан ДНАлары окшойду, бирок Жашаш жарыяны окшомайды. Жашаш жарыяны окшомаган экен. Ой жаат окшомайды деймиз да, бекенелик мадди жаат окшойду да. Биз мындак дейбиз, азыр немеде биз хайвандардын клон кылдык го. Биз эчтек ойлаган клон кылсаң кизек окшойду. Окшомайды экен. У деген жинлар ар түрлүү болуп эткенде бизде да азыр биз билип атабыз. Биз апамыздын, дадымыздын бир табын алдыбызда жинин. Mesela ошо чечем кары болса, кары кылган жин дейбиз да, бир дадамдан келди, бир апамдан келди. Биз ичкиси бул иштейди деп ойлоптуз. Мындай эмеске, бир иштейди экен. Бурунчака бир иштейди экен, бурунчака ичкиси иштейди экен, бурунчака да ичкиси иштемейт экен. Ар түрлүү болуп эткенде, кандай качы нем кылганын билбейбиз. Аңышта ар түрлүү клон болса the same genes, but phenotype could be different. Bir окшойду. Окшойду. Демек, mesela сизге окшош кылып клон кылган тагдырдымы? Яныдан туркуңузму, яны окшомайды деген геп. Окшомайды, туркум окшомайды, пикирим окшомайды, нургун немелер окшомайды да. Аңышка клон кылган экен, Гитлерни клон кылса Гитлер болом, Гитлер болмойт. Демек, бу жерде яны бу клон деген бу акыйкый мәндеги клон эмес экен да? Эмес, болмойду. Bunun da yani biz bilmeydiğin nurgun sırlar var. Nurgun. Misal olsa şu nemniki kallanınki klonusunu kılmızda. Mında burunç kallar boldu bolup, meyerde abık, meyerde kara, her türlü meyerde ak oldu. Bir müngüz zamanda. Klonu kısa onda komaydı. Meyerde ak olsa ak emez. Müngüzü bir müngüz zamanda ak olsa nemişke bilmeyimiz. Bomsı klon. Болмаса DNA қарасаңыз 100%. Хайванларда işte окшомайды. Мында да азыр эмди мушуланы сиздин тадқиқатыңызга бирлештирсек, сиз кандай кылдыңыз дейм, бу сиздин натыйжаңызды муну кандай кылдыңыз? Сиз приматларны кылдыңызбы азыр? Ашу кандай болду демекчи го? Биз азырча кылатканыбыз кандай неме иштеди? Кылатканыбыз буну клонинг ички болуп да, биз репродуктив клонинг дейди. Репродуктив дегенде ушу whole клон. Хайван клонубуз, болмаса чачкан, болмаса койни клон. Толук кылылар. Өстүрүлганга. Терапевтик клонинг дегени биз мында whole организм кылмайбыз, бирок эң 3-4 күндүк эмбрион болгондо шуны немелерine не кылып, чакырып, клеткаларны немеге селип, Питер дейш, stem cell кылабыз. Stem cell алдырабыз, эште сакталабыз, stem cell кылып. Олтубасыңыз 100 жыл өтөдү. Абыям сиз stem cell дегенди саклап болмайды деди. Эмбриода саклап болмайды. Организмдин ичинде саклап болмайды. Биз чакырып алсак,
Аштақ ағашқы бұл stem cell дейді. Ағашқа біз үгініп алдық та бұны ішін шықырып сақылап алған. Оны тоқтытып алғанға, кәтін үстінде. Бірақ тоқтытып алған кен бірілі тұмайды, multiply. Бірақ stem cell тұрып тұрды. Biz bunu başka sağlık Onu işletsiniz mi? Yani 3 gün kelem yani ödedi degen gapta. Onu siz to'ngilib olasangiz, o ishni bo'lmaydi degan gapda. Ya biz to'ngilma biz nimaga qo'yib olsak? Bir special artificial system. Biz bu stem cellni biz deymiz we locked it on stem cell. Bu stem cellni qilaverdi, o'z-o'zini qilaverdi. Biroq biz ruxsat bermaymizda boshqa sell qolgan. Masalaga aylansan bo'lmaydi. Ағашқа biz ishni saqlab olamiz. Bizga stem cell kerak qo'y bizga. Biz buni saqlash kerak. Onki saqlab olgan keyin o'sha bir tau chashkini 2 qilmiz, 4 qilmiz, ishta qilib nurg'un qilgan bo'ldi. Onki to'g'ri olamiz. Onki bir 10 yildan keyin kerak bo'lgan keyin yana chiqarib, yana o'stiramiz, nurg'un qilgan keyin undan keyin o'sha yetdi degan keyin biz nimsini o'zgartirishimizda conditions. Shu vaqtda ularga ruxsat beramiz. Endi yurak qo'ysam bo'ldi. Onu degan jiq yurakning kelimesini qilib, for example, shu patient qalsaq bo'ldi. Bu endi bu patientga o'znikida. Shu ishni hozircha biz o'ylaymiz, shunday og'riqlarni saqitqin bo'ldi, mundaq og'riqlarni saqitqin. Biroq endi 15-20 yilda biz shu nimni stem celllarni og'riq emas, biroq qiyrilganni to'xtatish mumkin. Bo'lsa, bu degan nima bo'ldi? Embrionik degan. Biz qiyrilgan qo'nrab ketgan kletkani, nimalarni, celllarni replace. Qo'nrab ketgan hujayralarni boshqadan yetishtirib, yangisini almashtirib, odamning qiyirishini to'xtatib bo'ldi degan gap. Qiyrilgan degan nima? Shu o'zimizniki biz yangi stem cell ishlatgan bo'lgan keyin ketaverdi, qiyrildi, kelgankin qiyirib biz 70-80 yoshga kelganda shuncha qiyirib ketdi. Og'riq degan keyin nima og'riq? U nimdan cell cannot reproduce. Biroq hozir biz o'rganib oldik. Bu qiyirtmaydigan, bu qiyirqa 80lik bo'lsa-ma biz 2 kunlik, 4 kunlik o'qigan bo'ldi bu nimni cellni. Biz уже qilmamizda biz qirg'icha, for example, hamsiga qilib beramizda. Hamsi o'ziniki berib, to'ngiltib nima qildi. Qaysi cellvan nima stem cellni jiq to'ngiltib saqlab qo'yilgan ekan. Har bir odamniki, odamni saqlab qo'yish kerak. Har bir odam tug'ilgan vaqtida saqlab qo'yish kerak dema endi. Uni tug'ilganda bo'lsa, kishining cho'g'ilganda ya, uni doesn't matter. Hozircha biz kichik bog' bo'landi yo bo'lsa qiyradan bo'lib barabar biz soatni keyin xatir olamiz. Аңашқа hozir of course yosh bo'lganda sen qolsang bizning deymiz life insurance deymiz. Masalan shu bir odamning qiyib ketganining oldini olish uchun uning yangi hujayralarni almashtirish kerakmi? Qanchalik miqdordagi bir narsa ketadi shunda? Uni bilmaymiz-da. Uni hech kim qilmagan. Hozircha biz bu degan ming'ilgan nimlar scientistlar qilish kerak-da, har bir nimniki field. Hozircha bizda uni shuni qilib bo'ladi. Hozircha bilmaymiz, hech qilgan.